ये रिजल्ट आउट गसन पे वन रोल नंबर 87 रोल नंबर 68 वन कुछ तान रोल नंबर 92 अमिस क्या गसन तो वन चोरे मे पे वाह मगर अमिस पाई तो मे तो ठीक कोर्मुत अमिस ती घबराहट आसान मगर तुत घबराहट आसमस कि यह दपान ज्यादा खोत मे उम्मीद इंशाल्लाह 65% आसान वो 65 नहीं तो 63 आसान ये अमिस वन रोल नंबर 93 अमिस क्या हालत अमे पे रोल नंबर मगर अमिस दिलस अंदर अंदर किन दुख कि मे पेपर इंशाल्लाह तो ठीक अमित तो 90 नहीं आसान 70 नहीं आसान तो मतलब 69 पास आसान ओके अमे पे अमिस वन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र रब्बस कुन उम्मीद ब्याक कहीं लोखमुत ये पाई 0 या अमिस हथ मज 10 मार्क्स अमित 15 मार्क्स अमिस पास अमिस रोल नंबर 100 मतलब 102 रोल नंबर 99 रोल नंबर 100 यह क्या अमे पे दपान पे पाना वन वो जलील तो खार वन रोल नंबर 101 रोल नंबर 102 ऐ सो फेल गया यह दपान है वन मकल मेन जिल्लत गई पे शुरू और तथा टार पार कर हो वो क्या टोट लाल पास आसा फेल आसा सूरन कलकथी मगर मकलो वन तबाह मगर ये शख्स पास मार्क्स आए अमिस आव दुशत में नाम अमाल दे फम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी क्या करी रब दपन फयकूलु हा उमकुरउ किताबिया किरक ए लुको बटपोर क्यों इस्लामाबाद क्यों श्रीनगर क्यों कोचरुद्नी क्यों इकराउ किताबिया हाउम इकराउ किताबिया हाउम तसर रेडियो इकराउ किताबिया तसर पढ़ी मेरी किताब हमें हमार वुचो एम बच्चे यकीन इसका इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया मैं सोच गोड़े यकीन कोर्मुत गुमान करूँ कि मुझे एक दो हिसाब से बल बद यकीन कि मे यकीन कि अक दो शोटस रबस ब्रो खड़ा गसन अक दो कर्मितिस क्रेमितिस हिसाब दिन वनकन सर्विलेंस अंडर द सर्विलेंस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहु व तआला तम साथ गस फुटेज सारी ब्रो बार बार अगर ये लगे सीसी कैमरा पे वनकस लगित कैमरा पे इंसान को जब कैमराज ब्रो कह मतलब सह रोजान बड़ सह सोच समझ कलस अगर कशन यी बथिस कशन कथ पे कश अगर कुन इंसान ना बिहित हालांकि कशन मा पन्निस बथिस गुना या कलस गुना मा मतलब इंसान कशा पन किन ठीक पे मतलब इंसान गि यड़ती पानस मतलब तसले क्यों कशन सो अत तुम फिर आज शुक्र बड़ मजा आव कशनस मगर अगर कैमरा लगित पे पे पगह वो फुटेज दपन यह कथ पे कशन जन गुड़िस कशन अदबी कशनस हालांकि गो ना वो पन्निस कलस पे कशन मगर वन ये सत कैमरा लगे लगे अतन एक्टिंग सान कशन कशन बड़ सह ओंग हर आग बोन पे इत पे बड़ा मामूली जन सारन कथे क्या पे फुटेज दपन आन यह बड़ तहजीब सान कशन ईमान वालो इंसान जो कैमरा ब्रो कन सर्विलेंस मज आसने की वजह जायज कामन तो नून में नुक्त कर दपान यह जायज कम कशन मगर वह कश बह तिथ ना ये दपान दपान बड़ ठीक पे कश मतलब बजर वाला टूर पे कश इत पे मिसाल यह क्या मतलब गुना मो हराम मगर ये वो कैमरा लगे बहुत कशन कथ पे इत पे बराबर इत पे ताकि जबरदस्त कशन गो खुद मे जायज कम मगर तेल तुम कैमरा मौजूद अत मज नखर छान कि यह गोस जबरदस्त ठीक पे गो ओके क्या बहुत अंडर सर्विलेंस क्या ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहु व तआला सर्विलेंस में ना बह थ्रू आउट माय लाइफ क़यामत के दिन फुटेज सारी पर ए बंदा वल बह वन क्या कर रात कित क्या कर दोहली क्या कर गर क्या कर परि क्या कर इला आखिर ला इलाहा इल्लल्लाह फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया मे गोड़े यकीन गुमान कि मे पन्निस हिसाब सत मुलाकात करुन अमे पे शुरू कर तरफ बयान फहुव फी ईशतिर रादिया वन कह फी ईशा ईश आइन से ईश अरब पे आइश जिंदगी गुजार अच्छा कश पे गस कर श अरबी लफ्ज ईश यानी गुजार वजह जिंदगी कस पे गस कर वो क्या गो यह कर मना गो खुशगवार अंदाज करे खुशी सान कर जिंदगी बस रब दपन फहुव फी ईशतिर रादिया यह क्या स जिंदगी गुजार वन यस रजामंद जिंदगी खुश और तथ जिंदगी मज इंसानस फलाह
ये दुनिया में यह अल्लाह तआला इनकार करन वोल या खर्चन जानन रोब जन्नत जहन्नम अम पे मौत कुछ सात वे तल से कर छप अक्सर वो तुम गाड़ी मज खसू ना तोहन परस्त गाड़ी मज खसू ये पे श्रीनगर या कुछ जाए पत कर एक्सीडेंट ए तल से बलाय लगे खर्चो गाड़ी मज हस्पताल कत कर गाड़ी मज मौत कत कर कर बन के बाग कथा यीत वो मे कर गाड़ी मज बाग मौत कत ये गई आज तोहन परस्त यह मर इंसान मगर आखिरतस मज क्या कर तमन्ना वही मौत गोस कुन पाट या लैतहा कानतिल कादिया दपि वही काश मौत आसे गोस एती मौतुक शिकार गोस मगर अम क्या गो मौतस ला यमूतु फीहा वला यहया न मरिया दिका न गस पता सोदी कि मुदी का जिंद का तो है ऑलरेडी जिंदे बल्कि अम दो खैर अल्लाह ताला ज़बह कमिस मलकुल मौतस न के मौतस फरिश्त फरिश्त मौत मलकुल मौत युस अलैहिस्सलाम तमिस कर ज़बह तमिस बिचारिस के सु तमिस ऐसे करना युस मौत तत मौतस कर अल्लाह ताला ज़बह मलकुल मौतस कर ज़बह के मौतस कर ज़बह और ये कैसे जन्नतियन तो जहन्नम बोर्ड के ज़बह हम बद क्या वशनियो ओ जन्नती दे लकल हम्दु अल्हम्दुलिल्लाह अलान नदखुल जन्नह व नहनु फी अबदा फिहा अबदन अबदा إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في كتابه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها
70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ईमान वालों, मस्जिद पाक अंदर तशरीफ फरमा छी। ईमान वालों मर्दों मज इंसानियत की शक्ल मज मौजूद छ और ईमान वालों जिनों मज ये मस्जिद अंदर अगर ये मौजूद है ओजल छी सानी नजर निशी इनके साथ अगर मौजूद है इस मस्जिद अंदर अल्लाह ताला बने सोन इतनी जमा गसन पन्नी वजहिल करीम खातिर और यमन तान मस्जिद नबर के निमति मुसलमान भाई मुसलमान कोड़ी मस्तूरात यमन तान आवाज छुआतन ईमान वालों मज यम मर्दों मज नबर के बोजन वोल मस्तूरातों मज जिनों मज या इंसानों मज यम मस्जिद पाक अंदर कन छिके तिमन खतर ति बनी अल्लाह ताला पन्नी वजहिल करीम खतर बोजुन बिलखुसूस वनुन कुन किस्मुक रिया फिस्क फजूर दुनियावी मकासिद अमनि शेष बरत मंगन दूर मंगन जल्ला व अला सुब्हानहु व तआला और तमिस तमाम खैरुक सवाल छिकरन रब संजिस दरबार असमज की या रब तत्सर सी खैर अस्कर जो ऐसी शामिल हाल युस खैर तुझिस दरबार असमज मंगनोस रसूल मुख्तार मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अहली बैतिही अजमाइन और तिमो शुरूरु निश्चय यारो तही पनाह मंगन इमो शुरूरु निश पनाह उस मंगन सोन सरदार हजरत नबी मुख्तार मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु तआला व अला अहली बैतिही ताहिरीन व अस्हाबिही गुरिल मयामीन तिमन अंदर यम शुरूरात इस पनाह मंगन सरदार तमनीज बचे मेत तही के अल्लाह जल्ला व अला सुब्हानहु व तआला। ईमान वालों सरी छि बिफजलिही व बिमन्निही जल्ला व अला रब संजी फजल सत कर्म सत ईमान अनन वल अबू बकर सिद्दीक उस खुतबे दिवन मगर सरदार ये दुनिया में मौजूद तन साथ के मस्जिद नबी अंदर मिंबर में खुतबे दिवन और तम पद फरमौक قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في العام الماضي पदमे वरी फरमो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बतस मज अखवरी अथ कथ गुमुत सरदारस खुतबे हेट पे बयान करमितिस या मजलिस अंदर बयान करमितिस और फलम्मा قال في السنة الماضية أو في العام الماضي فسكت وبكى तम बद करुन छप पत वुदुन गोड़ याद पे वो सरदार शफाकती हिंस अलैहिस्सलाम रफाकती हिंस तिहुंद वजूद मुबारक मस्जिद नबवी अंदर मिंबरी मुहतरम पर आसुन इसोरियल याद पियो और उश्र क्यों की हजरत अबू बकर सोब रदियल्लाहु अन्हु तम बदल संभलो दम और तम पत फरमू कि फरमो ऐसा सरदारो यमिस शख्स अल्लाह ताला ने यकीन कर अता यमिस शख्स अल्लाह ताला यकीन कर अता और यकीन कचवन ईमान वाले यकीन चवनन यकीन चित्र मर्तबा से आगो इल्मुल यकीन ब्यागो आइनुल यकीन ब्यागो हक़्क़ुल यकीन ईमान वाले शिमतर में असम मुशाहद मतलब अमिच हासिल गो तली ईमान चाशनी लबन
पर यमिस शख्स अल्लाह ताला ने यकीन को अता और यकीन क्या गोविंद मुराद मसलन अल्लाह ताला छा अहनस छु उतर मिसाल तुझे बस मजिस ये दिन जैसी कॉल पकड़ छनस कॉल छनस पकड़ जहलिम कोई शख्स दबो तो बस बरादर अतन छे मगर मुछ ओर गई जिन अम जन मगर पान वुचमुस ना ये मिसी वन्ना हम छ वुचमुस बिचार तम सु त्रावस गोबरा अतन कर स्नान अतन छे मगर मुछ पर बूज मगर वुचन बिचार पान मगर मुछ लड़कन की फिलहाल छ स्नान कर ये बेन तन हे अतन छ मगर मुछ ओर गई जुन एम वुच मगर मुछ की एमिस क्या छ अब इल्म यकीन एम बूज इल्म नॉलेज में सोचे अतन छ मगर मुछ अतन पर स्नान करूं गड गन को अमिस सग मगर मुछ कोड कल हेर कुन तुम यार पोसे उस वन गो हे ला इलाहा इल्लल्लाह मगर मुछ छ पजी पॉइंट वन क्या कोई मिस आइनुल यकीन यानी अमिस गो अच्छा यकीन है अच्छा उच मज गो हफ्ते कर रेस्ट कर मिसाल समझाने खतर वन अमिस गो मस्जिद बता यार खबर कहता है सर अम वो स्नान करनी अमिस दिस मगर मुछ जंग था और चोटनस बिचारे जंग ओतान जब अशुत वुचमुत वन वुच लज्जत अम सद मगर मछी पकड़न अम सद अजाब अत वन वन क्या हक्कुल यकीन इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन हक्कुल यकीन वन मौजूद में तुम यार क्या कर ये जंग ये द्रत जन तम कंड तर तम दम तरित मगर मछ मे तर बह क्या वन मे क्या गो तम साथ अमिस वन पे कह वल स्नान कर बे तो मैं यार चुन रबी दो मगर बह कर स्नान क्या शे मगर मुझ वल्लाहि अज़ीम बे हालत तबाह तो बर्बाद कर इंसान ईमान वो ईमान की लिहाज त्रेनवे चीज वो मगर वो डसन क्या अमिस क्या अल्लाह ताला क्या बयान किल्ला सौफ तअलमून थुम्मा किल्ला सौफ तअलमून किल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन हाय काश यमन इल्मल यकीन आसे हा इने जानिहा वन्याव के अल्लाह ताला छु कियामत छु हिसाब व किताब छु जन्नत छु जहन्नम छु तो चाहत पर ईमान अक्सर ईमानत बड़े ये क्या है फिलहाल ये लिसी सियान इसका करो ये इल्म यकीन ये इल्म यकीन नाज़ रब सुन ये सही जन्नत छु जहन्नम छु वजूद मुबारक छु इला आखिर कल्ला लौ तअलमून इल्म यकीन एम बत क्या कर बयान लतरौन जहीम जरूर वुचन यम जहन्नम वुचो पत क्या गए मतलब साथ हासिल ثم لترونها عين اليقين दबने यारा ये शु बराबर की सुन जहन्नम ये जहन्नमी क़यामत की दो अन कस फरिश्ता से लमन जहन्नम यूता नार यूता जहन्नम यजुरूनहा 70,000 मलकिन वलहा 70,000 ज़िमाम फरमो सरदारों जहन्नमी अन्न तथासन 70,000 जंजीर कस 70,000 वलिकुल्लि ज़िमामिन 70,000 मलकिन 70,000 मलकिन यजुरूनहा 21 जंजीर आसन 70,000 फरिश्त खींचनस पुल करनस इम तथ लमन आसन आसन लुकन नजदीक पकड़ाउन तथ जहन्नमस 70,000 ज़रबी 70,000 को दरबो 4 अरब 9 करोड़ फरिश्ते सिर्फ ऐसा आमित ड्यूटी तमन दिन जहन्नम आमद खत 4 अरब तो हिसाब 70,000 ज़रबी 70,000 4 अरब 9 करोड़ यस विच प्रेजेंट पॉपुलेशन च दुनिया सच नियर अबाउट 6 अरब प्लस पहन गो अथ कर दो थोड़ा कण छाटा
ये दुनिया वनकस वुचान नचन इंसान यी फरिश्त जहन्नमस लमन खतर अल्लाह ताला मुतय्यन कर ला इलाहा इल्लल्लाह। ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حق اليقين وإنه لحق اليقين. سورة الحاقة. تفضل الله تعالى فرمان مش آية ابتداء مز پڑھتے. طيب ايش بلا اذكر ايمان ون ہز کت اچناز علم اليقين دي. طيب عين اليقين کیا ہے؟ عين اليقين وچو کت پڑھ عين اليقين. وفي الآفاق آيات آسمانس میں چھنا نشانی زمینس میں چھنا نشانی مطلب یہ ونن رب چھا جنت چھا یل رب چھو تیل چھنا جنت جہنم دی سوگی کتھا وہ چھ کم کس پڑتا چھ نہ رب چھو کبنے رب چھو نہ وچھ مگر آثار چھ گواہی دی کت پٹ رب کر بیان وفي انفسكم افلا تبصرون تذ پنن وجودن کن اچھو تے بصیرتائی ولب نہ کی پن پان وچھتے پن سسٹم وچھتے پن وجود وچھو دشن کھوڑ اوند پک دیو نظرہ دہرات تقلیب اللیل والنہار هو مقلب اللیل والنہار قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فلا إله إلا الله. يل بچنا ماجين دي شك بس آسان اس آسان ٹریننگ کرن کمی چاہیے پانون بچی چھو پانون اونگج آسان چشن ہے مجھے پہ مجھے امپت نپل چشن مجھے کامت امپت تین کرے نش میں گازری کھینی نش میں بات کھین مجھے نپلی چشن پات سو آرٹیفیشل نپل دی ہیں دن ما پلاسٹکو فیڈر کی ذریعہ یا ماجی ایسا پانون امی شروع دولے کار ٹریننگ وہ چیچو یہ چون گبریا کہ پہ انسان گبریا انسان بچا کچھ چھ بیشی ناؤں چشنی کہیں کام کرے جیسے صرف پان اونگج چشنی تھی ماجی نشک مطمئن تاکہ ٹریننگ تھا کرد بٹھی پتر آسوئی تھا یہ صحیح چشن سندر من علمه کم چیزن ہیشنو یہ کام کرے اور یہ چیز وچت کیا چیز بنے یہ چیز علم اليقین عین اليقین ہے یار یہ دہرات تقلیب گسن مردم چیز مز لیونگ تھنگ مز نان لیونگ تھنگ کرن نان لیونگ تھنگ مز پتہ لیونگ تھنگ کرن کوکڑ ٹھول تراون کوکڑ تراون ٹھول سچن مرد بشکلی اور ٹھول پتہ امز کیا نیر زند تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فلا اله الا الله يقين يقين گۄڈنیُک چیز اور یہ یقین چھُنہ پٲدٕ گژھان انسان سُنٛد یقین یقینی پیک کر کہ بے شک چھُ رۄب بے شک چھُ حساب و کتاب بے شک چھُ جنت بے شک چھُ جہنم اچھا امہِ پتہٕ مومن کیٛاہ چھُ کانٛدر پتہٕ مولوی صٲب چلو علم الیقین چھِ أسۍ وۄنۍ أسۍ چھِ کمو ذریعہ علم الیقین حٲصِل گژھان عین الیقین کمہِ ذریعہ چھِ أسۍ حٲصِل گژھان عین الیقین یم أسۍ آیات بینات مشاہدات چھِنہ اراؤنڈس منٛز کران کائناتٕکۍ زمیٖنہِ ہٕنٛدۍ آسمانٕکۍ سمندرن ژکین تل یمو مشاہدو سۭتۍ چھِ دپان نہ بے شک کانٛہہ چھُ خالق و مالک بے شک چھُ تٔمۍ سُنٛد کلام صادق اور سُہ چھُ سُہ پیغمبر تہِ چھُ صادق اور تٔمۍ سُنٛد سُہ چھُ مصدوق تٔمِس پزِ صداقت وۄنۍ اختیار کران یہ کیٛاہ چھِ أسۍ بناوُن یہ چھِ أسۍ بناوُن عین الیقین یہِ چھُنہ ہے تہٕ ژٕ کپٲرۍ چھُ جنت البعرة تدل على البعير مینگن پھل دلالت کت پہ کر یل مینگن پھل آسن نا دپان اونٹ سن مینگن پھل ون کہ اونٹ چھو تیلی چھُنہ مینگن پھل البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير ہر پڑر نشان دلالت کرن یہ بوجھ کس پوکمت اتھے پڑی کائنات وجود پرت کانٛہہ چیز چھُ تمہِ سۭتۍ وجودٕچ گواہی دِوان کہِ سُہ چھُ حق یہ چھُ ایمان وٲلِس علم الیقین پتہٕ عین الیقین اچھا حق الیقین کیٛاہ آسہِ لا الہ الا اللہ خشیہ انسانس چھِ حبت کُنہِ ساتہٕ دپان او یارا تُہۍ چھِو ییٚتٮ۪ن بِہِتھ ایمان وٲلِس کیٛاہ چھِ لذت گژھان
तो बिहित पे कुछ सात दपान क्या दलील तब क्या कर वाह मे कर तम दह पानी रहम तो यावरी कर कम दह अम क़यामत लगे अम दह जहन्नमी तपा तपा थी ऑलरेडी मगर इंसान सह तपाव यानी यह इत पे कत कर कित पे जन यह पो अच्छो ऑलरेडी दुनिया पता मगर यह अमिक खौफ की वजह अल्लाह ताला सद भीम की वजह अमिस अंदर जन तमिक चाशनी फरमो सरदारो ज़ाक़त तअमल ईमान तमी शख्सन लब ईमान लज्जत ईमान चाशनी ईमान मिठास जिस मिठास लबन यह क्या यह हक़ुल यक़ीन हत बर्फी खेम सह वाइट रंग या डिफरेंट कलर तथ वन ना मदरार मदरा यह लेके पे वो दुकान यह अच्छा यह माशा रसगुल गो यह गई रसमलाई अच्छा माशा यह क्या यह अयन यकीन यह गई सर पे तमिस खानस पे या कजिर पड़ी दिस दपन यह हक़ुल यक़ीन पजी पड़ी तो जबरदस्त लज़्ज़त ईमान वालिस फरमो सरदारो रसूल करीम सल्लल्लाहु ज़ाक़त तअमल ईमान ईमानी चाशनी लज्जत मिठास मदरार लब तमी शख्सन मन रदिया बिल्लाहि रब्बा इस अल्लाह ताला सद रब आसस पे रज सब यह मिठास लबन यह मिठास अयनुल यकीन की हक़ुल यकीन यह हक़ुल यकीन व बिल इस्लाम दीना इस्लाम के दीन आसस पे गो रज वबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आसुस पर गो रज गो यानी ये रजामंदी अत पे खलास यह लबन ईमान मिठास और मिठास बनफ्स ही हक़ुल यक़ीन दलालत कर और फरमो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत सहाबी कर अबू बकर सिद्दीक़ निशन दन फरमो यमिस शख्सन अल्लाह ताला यक़ीन कर अता इसअलुल्लाह अल अफ़्व वल आफ़िया फरमो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला मंगियो अख अफू इस हदीस दस में इसअलुल्लाह या सल्लल्लाहु अल अफ़्व वल आफ़िया लुको अल्लाह ताला से जो मंगन अफू बे आफियत अफू मीन्स रवा इस बख्श एस्कर मा और आफियत मीन्स सेहत आफियत में कि रवा मोन सेहत थावे बरकरार और आफियत चुमरा ईमान अंदर गुस मे कह तुथ कह इम्तिहाना गसुन तमिक निश थो आफियत और फरमो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमिस शख्सस यकीन दिन आओ यमिस शख्सस यकीन दिन आओ और यकीन पत यमिस आफियत दिन आई तम खुद क्या खैर गसुन अता गसुन यानी यमिस शख्सस यकीन दिन आओ तम बचु सेहत छी सेहत ना अल्लाह ताला नेमत है मजर पर हता सेहत साल ईमान गसुन बेशक ईमान नंबर 1 इस ये दौलत अल्लाह ताला सिंद तरफ गुडनिक दौलत छ ईमान यकीन ऐसे दलात इसका यमिस यकीन को पद तम बद किस बेहतरीन दौलत सेहत यमिस अल्लाह ताला ईमान दित यकीन दित बे दित सेहत फरमान अमिस बेहतर क्या बे अमपत क्या अमपत बेहतर और यही कर ईमान वालों सठा शुक्र रब्बस को अच्छा यकीन वाल इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका यकीनन कामिला दुआ किस करूं रब्बस को रब्बा ऐसा चीज सवाल करन कुछ यकीन करे कामिल यकीन कर जैसे इख्तियार होने के शकूक आज पगा तजब्जुब ला 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 और ये यकीन किसना पद सुभान अल्लाह अज़ीम कन्युक ये यकीन तो छू पद दिल शुरू फरमाओ यौमइज़िन तुअरदून तमी तो यम तो तय अर्जी यू करन एग्जिबिट यू करन नुमाइशी तुस करन नुमाइश आंसर इस करन आरि कम छान कम दसिल कम डिफरेंट डिफरेंट हुनर छे आसन पछ बने तज कुंजा लगो नुमाइशा कुनी मैदान में लगो नुमाइश क्या करन मैं तर्क छनी करन तज क्या अपन करतबा हाउ से क्या दरवाजा हाउ ऐसे तर्क छनी चत करमुस ये क्या नुमाइश करन हम पनु येम कैसा बनो वो छस मगर आख दो लगी हम दो नुमाइश नहीं करन चीज हम सिन के तंदे हम सुन वजूद नुमाइश कर एग्जीबिशन लाइक तम वजूद यौमइज़िन तुअरदून हम तो तोय इर्ज़ यू करन नुमाइश यू करन पेश यू तोय करन
لا تخفى منكم خافية رب دون كهي نشباو تندو تون شباو والجيزة بكرة تندو تما تكيرو تما هي فاي سوري گیا بوزي مگر فلاني غلطي چسا گست مين ايا گسي هاي سكاسا گس ازليل تخار حضرت بلال صبح بھی بت کرن کات انسان چھو توي تو بچ اس کو ڈیزائن انس 10,000 زیادہ کھو جیل طوفان پترن پخترن ماسترن یم چ زارین نہ تم ہوری طرف گھر کی طرف موبائل سی طرف ماتا مال کی طرف بے گئی دوست یار 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 پد کرت دے کاؤنٹ تم کت ایسے لوگ زان یہ وہ تو ہی زانو کتر نمبر 10,000 ایسے نو سمن تو سے 10,000 سے لچ چھ تو زانو وٹ دین انسان کرے تہندی خاطر پن ایمان زائی تین تمن پر کین بڑی می ہم نکل یم دو اولین و آخرین آسن جمع اولین و آخرین الجنس والانس الجن والانس جن تت انسان تسن جمع اولین و آخرین آسن جمع یوم دین تم دو تعرضون تم بدیو تو ایگزیبٹ کرن ایگزیبیشن یو کرن تو زر اعمال مز نمائی چیز تم دو کی یہ شباری تو شباولی سیو تم دو فأما من أوتي كتابه بيمينه سورة الحاقة رضو يمش شخص سنامي أعمال دمنا كاتا تزمزاو جنة دشتا تزمز تزم زبس من چو کھڑا چھو اگر چو بشاشت چھس اندر کین سکون چھس کی روا یہ چھو دنیا زمز تی آخاسن ایسی آخاش اکرم یہ اس کوئی کلاسو کی امتحان چو پاس کرن پاس دے کہ ایگزام یو تھی پیپر تھی نا آج ایگزام ہوں چلن موسم پتہ تم سات کنسی 10th کیس 9th کیس 8th کیس بچس تنو کنسی تی بچس تنو تبس گبرا چیتیو آزی پیپر سائنس پیپر میتھمیٹکس پیپر کنسی سبجیکٹ پیپر ہینڈ اوور کورو چاہیے ون ورزا وی کہتے مارکس آئیستے ایک نہ ونی ایک نہ سکولنگ میں کہتے مارکس تقریبا زیادہ کچھ زیادہ 19-20 کا کس فرق زیادہ کس فرق یہ دے بنا بچس فرسٹ پتہ ہے فیل تو روٹ یا یہ دے بنا بچس فیل تو پتہ ہے فرسٹ تو روٹ 19-20 کا کی فرق ہے یہ توئی تو بوشن ونکس پنن وجود توئی اچھنا ذکر زند اچھنا فی الحال امتحان دِوان کمیُک امتحان اس کمیُک امتحان دِوان پننہِ زندگی اچھنا ونکس امتحان سینٹرس منٛز توئی تو بہٕ چھُس پنٕنۍ ونکس ایگزامس منٛز لیکھان ایگزام أسۍ چھِ پنٕنۍ سیرتُک ایگزام ونکس لیکھان بہٕ کیاہ چھُس کران مےٚ اللہ تعالیٰ آرڈر چھُ کران بہٕ چھُس تتھ فالو کران ییٚتٮ۪ن مےٚ اللہ تعالیٰ پروہبِشن چھِ ممٲنِت کران بہٕ چھُس تمہِ نِش پنُن پان بچاوان ویل آخر قیامت کی دۄہ رِزلٹ آسہِ دِنہٕ رِزلٹ ولسا وٕچھ رِزلٹ کیاہ چھُ کوٚرمُت وٕچھسا یتھ پیپرس منٛز کتٮ۪ن چھِ مارکِنگ ژےٚ گٔمٕژ وٕچھ کیاہ چھُتھ لیوٚکھمُت ژےٚ اوسُے لیکھُن اے لیوٚکھمُت چھُس زڈ ژےٚ اوسُے لیکھُن سی لیوٚکھمُت چھُتھ قاف یعنی ژےٚ چھُتھ آسمان زمیٖن فرقا تھٲومٕژ کٔرِتھ وۄنۍ ییٚمِس شخصس نامے عمل کتھ منٛز یی دِنہٕ ہاں ایمان وٲلِس آسہِ قدرے اکھ بشاشت ییٚلہِ رِزلٹ چھُنہٕ آوُٹ گژھان پتہٕ چھِ آسان ونان رول نمبر 67 رول نمبر 68 وۄنۍ چھُ کُس تانۍ رول نمبر 92 أمِس کیاہ چھُ گژھان تہٕ وۄنۍ چھِ ژورے پتہٕ واہ گوٚژھ مگر أمِس چھِ پاے ہوٚتو مےٚ چھُ توتہِ ٹھیٖک کوٚرمُت أمِس تہِ چھُ گھبراہٹ آسان مگر تیُتھ گھبراہٹ آسہِ أمِس کہِ یہِ چھُ دپان زیادٕ کھۄتہٕ مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ 65% آسن وۄنۍ 65 نہٕ تہٕ 63 آسن ییٚلہِ أمِس چھُ وۄنۍ چھُ رول نمبر 93 أمِس کیاہ حالت چھِ اَمہِ پتہٕ چھُ یِہوٚے رول نمبر مگر أمِس چھُ دِلس أنٛدرۍ کِنۍ اکھ دۄکھ اکھ کہِ ہُہ مےٚ پیپر چھُ اِنشاء اللہ توتہِ ٹھیٖک آمٕتۍ توتہِ 90 نَے آسن 60 نَے آسن تہٕ مطلب 69 آسن اوکے اَمہِ پتہٕ أمِس چھُ ونان الحمدُاللہ دپان شُکر رۄبس کُن مےٚ اوس اُمید بیٛاکھ چھُ ییٚمۍ نہٕ کِہینۍ تہِ لیوٚکھمُت ییٚمِس چھِ پَیی صفر یا أمِس چھِ 100 منٛز 10 مارکٕس آمٕتۍ 15 مارکٕس أمِس چھا پاس أمِس چھِ رول نمبر 100 مطلب 102 رول نمبر 99 رول نمبر 100 یہِ کیاہ چھُ اَمہِ پتہٕ دپان تاو رۄپیو پانہ وۄنۍ گوٚو ذلیٖل تہٕ کھار وۄنۍ چھُ رول نمبر 101 رول نمبر 102 ژےٚ سۭتۍ چھُکھ فیل گوٚمُت یہِ چھُنہ دپان ہے وۄنۍ مۄکلے میٲنۍ ذلت گٔے ییٚتی پٮ۪ٹھ شروٗع اور تتٮ۪ن اوسُس بہٕ ٹار پار کران ہو وٕچھو کیاہ آسہِ ٹوٹھ لل پاس آسا فیل آسا سورُے کٲلکٮ۪تھٕے مگر مۄکلیو وۄنۍ تباہ تہٕ برباد مگر ییٚمِس شخصس پاس مارکٕس آے أمِس آو دُشتس منٛز نامے اعمال دِنہٕ فاما من اوتِیَ کِتابہُ بیمیٖنہِ یہِ کیاہ کرِ رۄب دپان فیقوٗلُ ہاؤم اقرءوا کتابیہ کیٛاہ کٔرِو اے لوٗکو بٹپور کیو اسلام آباد کیو سرینگر کیو کٲشرو دُنیا کیو اقرؤا کتابیہ ہاؤم اقرؤا کتابیہ ہاؤم تسا رٔٹِو اقرؤا کتابیہ تسا پٔرِو میٛٲنۍ کِتاب نامے اعمال وٕچھِو اَمہِ پتہٕ چھِ یقیٖنٕچ کتھ انی ظننت انی ملاق حسابیہ
मे गोड़े यकीन कोर्मुत गुमान कोर्मुत कि मे एक दो हिसाब सह बड़ यकीन कि मे यकीन कि एक दो शोठस रबस ब्रो कन खड़ा गसन एक दो क्रेमितिस हिसाब दिन वनकन सर्विलेंस अंडर द सर्विलेंस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहु व तआला तम साथ गस फुटेज सारी ब्रो बार बार अगर ये लगे सीसी कैमरा पे वनकस लगे कैमरा ब्रो इंसान कोत कैमरा ब्रो कन मतलब सह रोजन बड़ सह सोच समझ कलस अगर कशन बथिस कशन कथ पे कश अगर कुछ जन इंसान ना बिहित हालांकि कशन पन्निस बथिस गोना या कलस गोना मा मतलब इंसान कशा पन किन ठीक पे मतलब इंसान गई यड़ती पानस मतलब तसलियत यून कशन सत अत गई तुन फिर आज शुक्र बड़ मजा आव कशनस मगर अगर कैमरा लगित पे पहे पगह वो फुटेज दपन यह कथ पे कशन जन वो गुड़िस कशन अदबी कशनस हालांकि गो ना पन्निस कलस इत पे कशन मगर वन ये सत कैमरा मन लगे अतन एक्टिंग सान कशन ना कशन बड़ सह ओंगुज हर आग बोन पे इत पे बड़ा मामूली जन सारन कथ क्या पे फुटेज दपन आंसा यह बड़ तहसन कशन ईमान वालो इंसान जो कैमरा हस ब्रोड कन सर्विलेंस मज आसने की वजह जायज कामिन तो नून में नुक्त कर दपान यह जायज कम कशन मगर वह कश बह तिथ ना ये दपान दपान बड़ ठीक पे कुछ मतलब बजर वाला तू पतर पत कश इत पे मिसाल यह क्या मतलब गुना मो आराम मगर ये वो कैमरा लगे बहुत कशन कथ पे इत पे बराबर इत पे ताकि जबरदस्त कशन गो खुद मे जायज कम मगर तेल तुम कैमरा मौजूद अत मज तुम नखर छानन कि यह गोस जबरदस्त ठीक पे गो ओके क्या बहुत अंडर सर्विलेंस क्या ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहु व तआला सर्विलेंस में छुस ना बह थ्रू आउट माय लाइफ क़यामत के दिन में फुटेज सारी बड़ी हाल है बंदा वल बोने क्या कर रात क्या कर दोहली क्या कर गरी क्या कर परी क्या कर इला आखिर ला इलाहा इल्लल्लाह फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया मे गोड़े यकीन गुमान कि मे पन्निस हिसाब सत मुलाकात करुन अम पे हुब कर इन तरह बयान फहुव फी ईशतिर रादिया वन कत फी ईशा ईश आइन से ईश अरब पे आयश जिंदगी गुजारनी अच्छा कश वन गस कर ऐश अरबी लफ्ज ईश यानी गुजार वह जिंदगी कस पे गस कर ऐश वन क्या गो यह कर ऐश मना गो खुशगवार अंदाज कर खुशी सान कर जिंदगी बस रब दपन फहुव फी ईशतिर रादिया यह कत स जिंदगी गुजार वन यस रजामंद जिंदगी खुश और तथ जिंदगी मज इंसान फलाह फलाह क्या गो मैं अवे कर अल्लाह तआला बयान कद अफलहल मुमिनून अफलहल मुमिनून जो अफलह क्या दुनिया में अगर एक खबर कोता कि इंसान अमीर खबर कोता अमीर तेल तमिस कह क्या परगी ना ओके परगी इन द सेंस कि तस फलानी ठीक अत प्राड़ कि बह मतलब अस मा गई सारी गर अंदर गई मौजूद सारी चीज इक्विपमेंट अप टू डेट मे वनकस हैंडल अना जरूरत सह कत तमें थोड़ा सा प्राड़ बह मे अड़ मज बहने गो मे ना प्राड़ कि मौजूद ना मे अरब मे ट्रिलियन मज रोपये 15 मिनट मे प्राड़ मिस मोनिस तश पे खरबस गो ओडिस गोडस प्राड़ गो बहुत मोहताज अवेलेबिलिटी यह गई आफ्टर 15 मिनट्स अवेलेबल आफ्टर गट अवेलेबल आफ्टर 2 दो मे वो तो अके मौजूद इट इज नॉट पॉसिबल यह हर एक खतर ओके मे बोच लजम मगर इंसान साहब कज़ा हाजत अनी साथ ना मे चे त्रे सू पे मे खुद कश्मीर बोको तैयार फटनस अगर पेशाब कर अमित दोप तथा रसगुल पसगुल बला लगे यह थो मिठो ये थो बत ये बह यम गोड त्रेश मे ज्यादा चम गो यह लज्जत फिलहाल ये त्रा गोड़ बदल चीज खतर गो एवेलेबल आस बावजूद फिलहाल अत लज्जत वुचित मगर इंसान जन्नत गना ये वनो कद अफलहल मुमिनून फलाह आव वन ये मज अ ला इल्मियत कहीं कत यह फी ईशत रादिया रजामत जिंदगी ना अत मज ला इल्मियत जहल कहीं क्या मना गो ला इल्मियत जहल कहीं मिसाल आउस वनकस योर तुम आयु सोन तुम मुल सब यह मकान कौन वन मे पता
बह दपो तुम यह हुक मकान यह कौन या कौन मे इलम अमुक बहुत बे इलाक तुम बे इलाक गो मे पृथुन मगर जनतस मज जनत प्रॉब्लम की अमिस यह चीज वुचित अमिस सोरे डिटेल अप टू डेट माइंडस मज यह गो यह माशाअल्लाह तबारक अल्लाह यह इलम जन्नतस मज युस तह शख्स दाखिल अमिस गि क्वेश्चन अरे यह क्या अतुन कह चीज या डिटेल वन सोरे कर बयान यह क्या मालूमात जहल तमिस अच्छा दुनिया मज बेइज्जती गसन हर अकिस बेइज्जती गस दुनिया मन दप कत मुझसम बहुत मास्टर मास्टर जी वन पे माजि खबर तम कस थाप से लगा लकचारस वन माज वो तमिस बेइज्जत गो कि खानदानी ब्रोखे कोड ने रो चाहे खानदानी कोड ना ब्रोखे रो अहन गो तुम मिसाल अच्छा ऐ फलानी महल वल चौक दिखने अहन दित सा गए तौहीदस पे लड़ाई क्या गो क्या न गो तो थापड़ वसिया जनतस मज बेइज्जती कह पे दपा फरिश्तस हे फरिश्ता सुबह आज देख काल तश पे हू रब सुन दीदार कल के रब सुन दीदार रस छटा कौटा वो मतलब कुछ सात अगर गर लजम तार पोस पे वन यार यमिस क्या गो छटा वन त्रेन दोन यखनी दिस त्रेन दोन छटा अन वन हूँ रेडीमेड तो चलाओ तथ पे कार अन शरात कर पशुस खर पोस खानदार क्या कर सारी बाजमात मिसाली 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 यह समझाने खत वन क्या जन्नतस मज बिहित पे दपा यह फलानी चीज पे गर फरिश्त रोबे कर बकवास बंद दवरी गई खेवन तो बेशुक वे यारे खसान छड़ा कर नॉट दैट अत इज्जत इज्जत अत जिल्लत अमिस अत वकार वकार अत जहमिस कम सह सह पे ना दपा इलाही फहुव फी ईशतिन रादिया कति फी जन्नतिन आलिया रब्बा तौतीब लिमस खदम जन्नतन अंदर आलिया कच जन्नत फिल उला अवै इस अर्श न अर्श इस फिरदौस आला अअल जन्नत जन्नत में जब थोत जन्नत से कुछ फिरदौस और सु कट सकफुहु अर्शुर रहमान तब किस छत छना सु अल्लाह ताला सुन अर्श तम युर पर जन्नत तम डाउन छ थदन बाला जन्नत में कुतुफुहा दानिया तमिक चटवन मे आसन तम बिल्कुल नजदीक दानिया नजदीक दना यदनु अमो दुनिया लफ्ज द्रामुत दानिया दना यदनु अदना दुनिया यह अमी मज मुश्तक पानी दुनिया अवे मूजूब वन नजदीक अमुक इनिशिएशन अमुक एंड इब्तिदा तो एंड ज्यादा दूर अत मोल सब क्या वन ये कोता काल गोमुत ये दुनिया बन तो क्या दप यह इब्तिदा तो अमुक एंड रब दपन इन्नहुम यरौनहु बईदा वनराहु करीबा लुक वुचन बड़ी दूर मगर बह क्या वुचन बह क्या वुचन रब दपन बह वुचन यानी यमुक इनिशिएशन तो एंड ज्यादा दूर मगर लुकन बसान दूर तुम करो पन्नी खबरा करो सोन दुनिया कर स्टार्ट ये सन माज आय तो तम पे थोड़ा बहुत फहमस पे कर एंड सोन दुनिया ये वटो उम्र सू पे लछस वरियस बे दुनिया सान खतर गो एंड तलस तुम वो पन दुनिया यम दुनिया कोर्मुत नाव अल्लाह ताला यह शुभ ये नाव थे दुनिया षक ज्यादा रोजन चोन दुनिया अदना मज नजदीक इनिशिएशन कमेंस इब्तिदा तो इंतहा ज्यादा दूर दपान ना यह कतन गो खलबल कदम ना सब्र कर ये सदू मोड़ अति अच्छे पे खलबल कर अति खस हेर फ्लाइट मज यह क्या फिर दपान यह गो बटपूर अमिस दमे नजदीक और यह गई मतलब विजुअल मगर अमूमी तौर कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया इब्तिदा इंतहा सठा नजदीक और इथे पे वन अतन दानिया मे जनतुक आय वारिया थोद मगर यह ना इराद कर खलास लंड वन पाने ब्रोट कुन यह प्लक कर चटन बिस्मिल्लाह कर रब दपन कुलू वशरबू हे जन्नतियों खेयू चेयू हनीअन बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया मुबारक सु तुहंद खतर बदल तो पतम दुनिचन जिंदगी मज कोरवना कैसा
इबादत अमल रियाजत हलाल करो इख्तियार हराम नश बचेव तौहीदस पे रोजव खलास जू तमकु तोह बदल वम्मा मन इख्ताब नजदीक इंशाअल्लाह वम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिह वन यमिश शख्स नामे अमल कत मज आयत ला इलाहा इल्लल्लाह ओतान से रिजल्ट में बोझ नहीं रोल नंबर 1 नम थे चलान वन त्रेन हज दपो खबर आसमा गो क्या गड़बड़ खबर आसमा गो क्या इवालुएटरस गड़बड़ बस फेल पे पे खाब चल वह आसना गो इत पे वह आसना गो इत बसा पास ये 101 वो अम पे दोक 102 फेल ओ नाम अमल कत मे ओतान ना यह कई बड़ी शीतन ये बोद अक्षीत अमिस परेशानी तम सात मगर वन अमिस ग्रेड सचन खस परेशानी तम खुद थोड़ा बहुत कम पा क्या बोले अमिस खुद नाम हवाल दिन फयकूल ही वली या लैतनी लम ऊत किताबिया वही काश मे हिसाब किताब मीन अथस के दिन पे रोज फिलहाल गफलत मज खबर क्या रिजल्ट खबर क्या मगर वन गो डिक्लेयर रिजल्ट वही काश वन रिजल्ट वन या लैतहा कानतिल कादिया वन करी तमन्ना कि वही काश मौत आसे दुनिया मज क्या दुनिया मज अल्लाह तआला इनकार करन वोल या खर्चन जानन रोब जन्नत जहन्नम अम पे मौत कुछ सात दप तल सा छप अक्सर वो तुम गाड़ मज खसू ना तोहन परस्त गाड़ मज खसू ये पे श्रीनगर या बदल कुछ जाए पे करो एफिशिएंट तल सा बल खर्चो गाड़ मज हस्पताल कत कर गाड़ मज मौत कत कर कर बन के बाग कथा यह दपान मे कर गाड़ मज बाग मौत कत ये क्या वन आस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तोहन परस्त यह मर इंसान मगर आखिरतस मज क्या कर तमन्ना वही मौत गोन कुन पट या लैतहा कानतिल कादिया दपि वही काश मौत आसे वनकस बह ये मौत शिकार मगर अम दह क्या गो मौतस ला यमूतु फीहा वला यहया न मरिया दिका न गस पता सोद मोदी काल जिंद कत ऑलरेडी जिंदे बल्कि अम दह कर अल्लाह ताला ज़बह कमिस मलकुल मौतस न कह मौतस फरिश्त फरिश्त मौत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तमिस कर ज़बह तमिस बिचारिस क्या ऐसे करना मौत तथ मौतस कर अल्लाह ताला ज़बह मलकुल मौतस कर ज़बह क्या मौतस कर ज़बह और ये गई जन्नतियन तो जहन्नम बोट कर ज़बह अम पत क्या वुशन ओ जन्नती दे लकल हम्दु अल्हम्दुलिल्लाह अलान नदखुल जन्नह व नहनु फीहा अबदन अबदा तिम दिन वो दपान वन गो जन्नतस अलहमदुल्ला वन मौत अत हमेशा तथी वन क्या मौत मकलोक अलहमदुल्ला मरथी और ये जहन्नमी वुचान यह तुम जन्नतस अन ब्रो नियामत तो जहन्नम ये जहन्नम अन ब्रो यह बोड़ सजा ये वुचान मौतस मरन दपान हे यम शोट अन वन जहन्नमस और जहन्नमस मज यह मौत तह क्या बलाय बलाय दफु मकलथी ला इलाहा इल्लल्लाह या लैतहा कानतिल कादिया अम पत क्या कर मा अगना अन्नी मालिया दपि वह मेन ते मालूम तो कह फायदा कोता टर कर कचा पोस जिया मे हराम पट कोता सूद खे कोता घुटाला कर पितरन दया मे नाग दोल तीज खेमक जमीन बेर चूर गे कत बेर चूर पे मिसवाक मे वाज गेल कशर पे मिनी मरन मरन कनाल कनाल गबन जीवन कर मगर कह फायदा तम खतर कर क्या वो हलक अन्नी सुल्तानिया आई मेन पन जिन कोरस भलाक कह जारा दुनिया अंदर जुट आसन की वजह दपान अम कुस यह कुस तू तम मान मान अचन ब्रो कन बोड़े मे थोड़ा कोर्मुत खर यह कर मे पे कर वन हुकुम यह कर कुस यह समझाए तम तकबर हे यह वो वो रुज कत कर यह कर बुर कत क्या अल्लाह ताला वन सूरतुल ये माआरिज अंदर वला यसअलु हमीमुन हमीमा
يبصرونهم تمدو لا يسأل حميم حميما سورة المعارج يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. رب क्या बोला? كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. لا يسأل حميم حميما. دوست حمایتی پرسنو تمہ دہ حمایتی دوستس کمہ دہ ہے یہ چھ مے جگری دوست دنیا مز چھ کس سات گژھن دوستس کس لڑائی تمن دو چھ کس چوب دیتو کمیو دوست چھ وچھنی ہم یمہ چھ غلطی کن تمس گڈ بوز تو ژون یم کمس چھ چوب دیت کس پٹ ژتی تمس ژوٹاس بتمس ہٹاس مے کرن موضوع کھونٹ دوست چھ ہے قیامت کی یہ جہنم سی تراون اتہ اس دوست نڑی وٹ کیا سوچ پان حال حیران بچو لا يسأل كه سوالا كابن دوس حمايتي يسدك وكالة يسدك أو جهر بيربن محامي المحامي نيس حمايتي وكالة تنا كان پتہ سن میون وکیل سُہ مینی کرن حمایت نہ کرن. لا يسأل حميم حميما يبصرون وشنا هكس مگر کر کیا گس کیا تھی يود المجرم تمنا کری پسند کری ام دو مجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بکر ہاں میں نے بدلا ہے فدا گیسے ہے میں بھلائی لگی ہے اس پنی نیچی دنیا میں اگر ایک کچھ آتنا کا چوب یوں دین پتر ایسا شوڑتا جل غلطی چی شوڑن پچی اسی شوڑن دیون چوب یوں مول کیا چوانا اگر اس کمزور تے ایسے بھلائی لگے بول میری چوٹ آسو سے میں نے کہا ماس کے کھوٹس میں دی میں نہ سوچی کہ سب برداشت مول چناس دبن میں کر لیا کہ میں تھاپڑ بول میں چوڑ ہوٹ مگر میرے بچس میں گئی اس دنیا کا اسلوب ہے مگر قیامت کی تو یہ جہنم کا عذاب چی کیا وہیں دبی ربا یہ مین چھ یہ نجی شور کوڑ تس یہ جہنم مگر میں تراوی ہند بدل یا وصاحبته وبنيه دنیا پڑھو جمع نماز انشاءاللہ ٹھیک ہے دنیا پڑھو جماعت انشاءاللہ وفصيل وصاحبته واخيه مین خاندارین تو مین بوئی تھی یم تک میں نے بدل جہنم یہ میں کہ میں بلائی لگنی یہ میں کہ میں پر فدا مگر میں ترا تو یا رب یہ کہ تمنا انسان ہے کیسے پاسبل کیسے آتا ہے کلا رب دبن ہرگز انها لظى یسا شل مارن وول نارا ہوا نزاعة للشوى نزاعة تطلن بتكس مسلسل اچھا بت دنیا مز ماز بزن روسٹ کرن کا چیز گرل کرن کن پہ تنگلن پہ تھاون یہ سب پیٹم لیئر چھ سا کیسی گسے سچ دزن عید برو انها لظى نزاع کرن تطلن للشوى بتكس مسلس باقی بسجن کتھے بتکاو ناو کرن کیا جی عزت کیا انسان بت تباہ تو برباد کسی بت انسان ہرگاہ جہنم اس کیسے تدعو من ادبر وتولى آلو اسی جہنم کرن کمس یم دنیا اندر ادبرہ کمر ہوون اسلامس دینس خرچن کامل وہ تولى بے پھرن بود بنا یار وہ بنا نماز کیا نماز توحید کیا توحید پریشانی اللہ تعالی حلال کیا حرام نہیں بات کیا پریشانی انجوائے کر لے بڑ خوش گتے جوانی امزن تھی جوانی جنا زڑ پڑ بنا ام شی کہ اللہ تعالی او دنیا اس مس قتل کرنے والا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان بتوس بی جمع کرن مال زکات اس دیو حرام بڑ کر او ویت کنوس تھون اچھا کوتا ون کیا یم پت کیا چھ کرن پلان ٹھیک حلال پٹ کر پلان جائز پٹ کر کران پر پلان مگر تو پلان ام یاد کرن کہ حلال حرام کو خیال تھا بس اس پر خاص آیت اللہ تعالی کے بیان
हलक अन्नी सुल्तानिया। अल्लाह ताला कर बयान अला लिसानी अहल नार। जहन्नम में जुबान पर क्या कर बयान कि तिम दबल इस कर पन कम हलाक पन मनमोनियतन दिया पन जिश्र परेशानी जिश्र में तबाह बर्बाद कर। और अब क्या वजह रो खुदू बगुल ए फरिश्तों रटियोन ये खुदू ये रटियोन ये जहन्नमी न को चलाते अइनल मफर रोगों चलन बात कर छे जाते मगर वहीं क्या और ये सारी शबोजन जहन्नमस निनवालिस एम शुरोदवन खुदू ये रटियोन ये रटुक फरिश्तों फगुल्लू तम पत करियो हिलाल तोक हटिस अख थप कर फरिश्ते बेज अम पत गर्दन जहन्नम तोक त्रत वन गर्दन बोन कुन क्या वन कुछ गर्दन वन गर्दन इत हर कुन अक्सर ब्रो कुन सुम्मल जहीम सल्लू कोत बात नहीं ये बात नहीं जहन्नम जिस नारस जहीम इस बात नहीं ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه अम पत गड़ी हून 70 पावन जहन्नम के जिंजीरों से। ला इलाहा इल्लल्लाह यम कचा पाव आसन इंसान सज पाव जिन सज पाव फरिश्तन हज पाव अल्लाह तआला अलम अत पाव से मेर अतो पाव से कोता बल्कि ज़रा चीज पड़ती वाले ये पड़ती ब्रोड इस आज मेजरिंग करन हित से ब्रोड कर इस करन मेजरिंग कदमों से किम खरों से या पाव से या उंगलों से या इत पड़े इस करन इस कर ये ब्रोड नापनुक पैमाने थे पड़ा से और ये मैं ऐसे सतत गज करतोस नाव 7 मीटर करतोस नाव 7 पाव करतोस नाव एम पछ जहन्नम अंदर जंजीरों से गंडित बेच इस तोक इस जहन्नम ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه क्या जी अमिस क्या दिली क्या जहन्नम से अमिस क्या स्कूल का नाम है हमारा इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम क्या जो उसने अल्लाह अज़मत वालिस पर ईमान था वो तब का नाज बिसो रोब मान बिसन रोब असल पर में यकीन के रोब छु मैंने इनका रोब सुन आसनस की टोटल नहीं किस पॉइंट इस पॉइंट ना सर तीन लोग आसन तिमन रोबस पर यकीन तिमन छे ये सही है ईमान के अरकान छे 6 अरकान लिल-ईमान ईमान बिल्लाह व ईमान बिरुसुलिही व कुतुबिही व मलाइकतिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही शनवनी अरकान पर ईमान रब्बस पर फरिश्तन पर किताबन पर तकदीरस पर ये मरने पर बे दोबारा जिंदगी पर तमाम रसूल पर ईमान ये इसमें दिखा असली है तबन हा गशी ईमान बस दबन वाय तत क्या कर वाजिद गुनाह मसगी नमाज पढ़ मुझे पांसी परेशानियां थोड़ा अमिस जुमन शनवनी पर ईमान मारून तिशु युशु ज़द अख्तर फिल जहन्नम इशवनी रोगरदा गुंड आख शख्स गया ना सो दबी दबन क्या दली दबन न कची पता कुछ साथी से स्कूल बचस दबन थके जे नोटबुक में लिखित मे रात हतलेट वन इमस पकड़ नोटबुक है सुदन थो सुदबन हस बोस एफसेक्स राग शुरू भाई अम पछ मास्टर्स ग्रेड थोड़ा सचन कोत गस दबन यार योस एफसेक्स करोस क्या ब्याग दबन चबी न रात ती चो आज सद बे इमस की अम पछ क्या करे इमस मास्टर इशु पतो ज्यादा केबल बलाबत बने छ आखिर से रात नोटबुक की बे पेज रात तपास बे वनी से में बाद गिर चेनी पर उन्हें पूरे क्लास पक्का करो इंशाल्लाह नोटबुक चल चेंज न भेज आज की एम पत क्या मास्टर कर रहे एम पत शरारत जबन शुगर वगैरह से ढगस मयाना ये शवन एम पत न ज्यादा शरारत कत मन ये शुगर दान बच इशु के में चिकारी खस मास्टर ये में शख्स ईमान छु कि रब छु कियामत व आखिर एम पत ये रब सिन अमाल अहकामात दो रजत इशु ज्यादा रोगरदानी कर रब सिन दरबार इशु गुंडगी आ और रब करन बयान अख क्यों से करन को ला युमिन बिल्लाहिल अज़ीम अमिस उसने ईमान अल्लाह ताला पर की और ईमान शुवन मुराद दियो कि योस रब्बस मान योस रब्बस मान मगर रब्बस उसने मानन के रब्बस ओस मानन
मगर रब सुन ओस न मान कहें दपान हत यह मे नेचू पन्ने नेचर पे कुछ दपान दपान हत यह मे नेचू क्या मतलब क्या वो नेचू अमिस अम सुधे नेचू अमिस शक्ल तम सुधी 100% नेचू मगर दपान नत यह गो यह मोन नेचू अम कोर्स बह जलील अम कोर्स बह खार अम कोर्स बह परेशान मोन मान वन पजि अमुक माने गो यह गो इनकार कर यह मे नेचू यह खबर कत आमुत ओर अमिस त्रा माज प्रेनिस खानदार सो नोट दैट यह सुधी नसब मगर इथे पे रबस मान मगर रब सुन मोन यह मान कुफरस मज मा कान युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन ज़ियात इंशाअल्लाह बेउज़नी हुज़ कर एनकरेज कर हस्स यहुस्सु हद्द यहुद्दु कुरी मान अरबी भाषा अजन के पर हुज़ दियो हुज़ चा ज़बान कश बजो कत वन हुज़ दियो कह तुल कुन खत छदन और अरबी में रद खत इस्तेमाल कर हस्स यहुस्सु हद्द यहुद्दु कहीं एनकरेज कश कर बहुत वक्त करिए और योस तो दुनिया अंदर गरीब मिस्किन हंदिस खवनावस पर हुज़ करन के एनकरेज करन की खानदार बना ओजवाड़ ही ना का लंग चेडजस बेदी अस तुम टूर क्या दिया भला इतफा कैसे कोई शादी का अगर सोन खानदारो मुसाफिर दो बस बेड़ा ए नगे पर के भलाई आउक सनिस घर तेरे पर मैं मोल चाइन खोत बड़ सुके मजूरी ठीक मोहम्मद साइल फला तनर बिशर वजस बकर ग्रेस गे ठीक त चिन दियोन अमिस कत नसीहत अदब एहतराम वही लाकली है कैसे बाजे प्रोफेशनल बेगर तिका चुना सुन तुम नंबर कई पठन बेगर फिर आज वारिया दुनिया चमी यरवी नाई गोमुत आइके अंदाज अडन ये सही कमीशन बेसन पे बेचनावन अडन इस पे तो आए दिन बोल सोशल मीडिया पे वल्लाहु तआला अल और युस गरीब बस ख्यालनस पे हज आस कर एमर लश्टर मिसाल दिस मह रमजान छस पकन किन किन पकन छस पकन अम बता मुरी सो शाम नमाज हो पढ़ मह शाम सो पढ़ पढ़ो ना सुबह पढ़ तो शाम के पढ़ तो इकरार कर अत सोरी कुन आमुत सह सफीर छुन बिह बंगई कथिहार कतान कताहार मन तूत कोशर पन याद डिस्ट्रिक्ट यीत तम बहरहाल अल्लाह ताला तम अम पे शाम नमाज बी इशफाक सर कत आव ना वो वो तमिस पोस वन नमाज पढ़ कम ना अम पे तमिस अस वो बात कह सह कोत गई बिहार बात कह सह कोत गई बात कह अन सोन ही ना तुंद ही कस बहुत मोली क्या कर तम सात मे वुना मतलब आमुत कुछ तान तावन पढ़ तुस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वैसा बाकी गए मन से पंद्रह जिक्र वगैरह पढ़े सुशासन बुझे बुझे होते हैं दरवाजे में पहुंचे रहते हैं वैसे ना सुन्नत पढ़न सर कुछ ना रवात वो क्या चीज करें बुझे वतन तो चालन क्या मौजूद सुन्नत लोग पढ़े बुझे वो पढ़े सुन्नत गई तो सभी के असली के में नहीं है वो शुरू में परेशानी तुम निकालस हाँ ये चीज नहीं था मैं तो मैं बाहरी पता नहीं मुझे ऐसा नहीं सुन्नत को अफजल गैरी पढ़ो मुझे तो ये वाला एमी व्यास में बांध दियो ना तो दे मैं सुन्नत का पढ़ो अफजल गैरी तो इसलिए था वो ये चाहिए कि मैं क्या नियत तो यार ये गैरी बहुत सोर तो बड़ा इस बात नहीं जी कोई बोल परेशान मगर तुम घर ला इलाहा इल्लल्लाह ये क्या क़यामत के ईमान इस मुनफी बन इसमें वाला लोग मुतन के वुश कैसे ऐसे बजे क्लास आसन शाम नमाज ब्रोखाल अच्छा ने बेस मजनूत पचकस ने पद घर पद खपन कर पन्नी मजी पढ़नी तज आइदा आका बुछो ना मतलब तमिस दबन मैंने खाने नहीं खाया मैं कहा भाई क्यों कहा किसी ने पूछा नहीं अब मल से रब के नजर रहमत असमस दाखिल परेशानी छास किन हता वो ये इधर मुसाफिर से कोई इसमें बात की ईमान वालों ये गई तेज ज्यादा वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन बस पर अयाल से करन खजर माशाअल्लाह हम बत गई फीरिंग ता दरमियान बस गई कुम माशाअल्लाह हो खूब जो दबने में प्रश्न का तो बुझने दुबाजी मजी खौफतरस्तान भी है इंतजार ये रोज को लगन साइन तुम लगन तो ये तत्पन वैल्यू इस्तेमाल वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन से जो पानस शुदे बात किन कसम कर 5 मिनटन बात खेत होते बे बात की वस गोड़ खेत से बात राइस कुकर मज वो या कोशिर बड़ी रेन तो या मैं वही खेतो पकने तो नचा सर इस काम छुम तम ब्रो पद्दा में रखना प्लेट गोड़ खाओ नहीं ये केरी बिचार मेरे पास खेम आईडी कोटी बाहर गोड़ कुछ तूफान पे मैंने बात खेते बिचार शाम पड़ी पता जी आसमान में जमीन पे
वला यखुद्दु अला तामिल मिस्कीन फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम। हिमायती आयस तमिस तमि दो भलो ही दपस म्योन मुरीद बड़ा लोग पाने वन दस रोन चोट कर गाँव बहुत फलानी सिलसिल तल थे मे रट पाने सिलसिल बादशाह कशर पे सह रट मे पान पखन तल तक धवनस तल बहुत फलानी मे कह गम रब दपन वला कह तमायती वला तामुन ना छुन कैसा मगर छुस के थान चुन रबदन इल्ला मिन गिस्लिन पल तो पाक हरमिस जहन्नमिस रूस्ट गसन यह बुजन अमिक जिस्मुक रस वसन बोन यह बनमिस गजा अम सुन रस वसन बोन यह अमिस बनमिस गजा इस असफल साफिलीनस मज ना मुनाफिकीन तिमन सारे हरमें जहन्नम पल तो पाक गसा ला इलाहा इल्लल्लाह ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन कहन खेनी सिवाय तो खताकारों बनाए वन दप कह खताकार हतस बह खेवान सह खाना यह पल तो पाक क्या सुरे गाशियस में जुमा जुमा पढ़ सुरे गाशियस वजूह यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐन आनिया तुस्का चानामी जहन्नमी तक त्रेश मिन ऐन तमिन चश्मा अंदर तमिन नाग मज आनिया युस ग्रग छट छट करुन आसे नाग कैसा त्रेश है अदे बेतस विचमान ती क्या मतलब बुझा बस बरमस त्रेश ला इलाहा इल्लल्लाह अलैया मलाइकतुन गिलादुन शिदाद जहन्नमस पे तम फरिश्त आम असाइन करने ड्यूटी तिमन आम दिन गिलाव बड़ गलीज गलीज माना गो तुश मिजाज अम असना पसना गिलाव सह जमा शिदाद रब सटा ताकतवर शदीद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम यम फरिश्ते छ रब सज नाफरमानी कर यम अल्लाह ताला छ ऑर्डर कर तिशिम कर वयफअलून मा युअमरून तिशिम कर यम कमिस अल्लाह ताला इस फरिश्ते ने ऑर्डर छ कर ईमान वालो इख्तिताम जी है बुति तोहिते पानस करो मुहासबा अगर मौत का शिकार गई वन सोच करो पदे जन्नत लायक कि जहन्नम लायक इम्तिहान दिन पचना शुरू है पानी पान मतलब सोच कि बस जन्नती क्या बस कामयाब क्या फेल इथे बड़े वनकस इंसान सोच दुनिया अगर बह वन मोदस मोदस बसा जन्नती कि जहन्नम पन वजूद पानी वन तो कबर ती पान रट तथी गोस खार तो जलीन गो तम बावजूद टस मसज गसन कह इबादत नमाज कहीं पढ़ सुधारस में वन पढ़ नमाज तमिस मेन पे पी क्या पढ़ हवा तह लट वुचमुत मौलवी सोबन ज्यादा पहम एक्सपीरियंस अमिक तुम तुम दिल कत वन ब्रो कुछ सात नमाज पढ़ पता इमामत बी कर सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पत किन कर सलाम वालेकुम पे तो यार मे गलती गुत फिट नमाज गई मगर मे पी बह कत नमाज पढ़ फिट इमाम सलाम तो फिर ना मगर यह नमाज बह कत वन तो नमाज मज जहनी तो यह खबर खबर नचन पे दपान तो मगर मे रबा शुक्र बिन तो गो बह जलील मे पान पे बह क्या कर मगर मे गलती गोमुत बराबर ना रुको इंशाल्लाह मतलब यूथ एक्सपीरियंस एक्सपर्ट फ्लाइट चलानस मज ना मतलब अमिस पानी पता कतन यह टर्न कतन अक्सर क्लाउडस कतन क्या गसान यह ऑटो पायलट पाने बजाय गो ऑटो पायलट बनोमुत यह गोमुत यह नमाज वन दप तुह नश नमाज मे नश मेन नमाज ना मतलब मे नश तुज नमाज तुह नश मेन नमाज मगर ये बह पन्निस पानस वन ना पाना वन खबर पान वो क्या वन वन अत ग फेल
हत मज दियो मार्कस नमाज ये खिताब हत मज दियो मार्कस नमाज तो शाम पढ़ मिसाल हत मज दिप कत मार्कस नमाज पे 3 रकतन फर्जन वन जो जे कहीं पे सुत्र वो अत क्या हत मज माइनस हथ खत जोड़े इल्ला मन रहिम रब्बी इस दप मे हत मज 6 मार्कस ला इलाहा सिटल यह इख्तिताम नसीहत पे मीन सरदार रसूल मुख्तार अलैहिस्सलाम अबू हुरैरा दोप गालिबन दोपन तज औसिनी या नबी अल्लाह या रसूल मे कर वसीयत ए वसीयत कर पानस तम बताई दी फरमायस इदा सल्लैत फसल्लि सलातल मुवद्दि ये नमाज बड़े ना यार ये जपरन अलविदाई नमाज मतलब पढ़न खफ्तन ब्रोर दबजी में जिंदगी आखिरी खफ्तन आखिरी नमाज फजर सुन छोटस पढ़ो फजर भी पदल सुबह आई नसीबस सुबह पढ़े दे पीशन चुन शोटस नसीबस पदल पीशन पढ़े दे दिगर इथे पढ़ ये जह नमाज पढ़े दे लास्ट लाइफ इज नमाज और ये ना एक दो दे पोज दे और खुशू करो पद खुजू करो पद पनी जिंदगी करो कुरान सुनतस ताबे ज़ाहिर ती बातिन ती ये हुक्म कर अल्लाह ताला ती करो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म कर ती करो ये नबी करीम अल्लाह ताला मना कर तमिश रोजो पात ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन थिशनाई तमिश रोजो पात अल्लाह ताला ती ज़ाहिर ती मस्ती पाक बातस मस्ती पाक आमीन या रब्बल आलमीन ये मलिस माजी खतर दाई मकसद खतर 500 रुपये साहब सूजन तिजारतस मज बरकत खतर एक साहब 200 रुपये सेहत ये भी खतर 200 रुपये मस्जिद शरीफस खतर ये सही अफरोज अहमद खान इमन हाल हालस मज ये सही इम सुज वफात बजात पान गमितन अल्लाह ताला इमो 1500 रुपये मस्जिद पाक सूजन तारिक अहमद सोबनी खतर शिफा दुआ खतर दुआ शिफा खतर ये सही आमद वन अल्लाह ताला कुन मगन कि रब्बा यम ती येती गुजरेमित उत्तर पेठन अफरोज सोब या बाकी यम मुसलमान अल्लाहुम्मा अग़फिर लहुम वरहमहुम वआफ़िहिम वअफ़ अन्हुम वअक्रिम नुज़ुलहुम ववस्सिअ मुदख़लहुम वग़सिलहुम बिलमाई वस्सल्जि वलबरद रब्बा यमन सारनी करजो मग़फ़िरत यम मुसलमान वुनिक तान मूय यत अल्लाह कसम उत्तर पेठ यम मुसलमान गुजरे रब्बा तिमन सारनी करजो मग़फ़िरत अफरोज सोबस करजो मग़फ़िरत रब्बा यमो यत मस्जिद खतर कदमे सखने दरमे मस्जिद हिंद जमीन हिंद रंग लबन हिंद तमीर के रंग कुन ति लिहाज टाट के रंग बिस्तर के रंग यथ मस्जिद शरीफ पर्दो रंग मोहब्बत लोल बोर पन्ने हलाल पोस रबा सुथजो यमन तोशी आखिर सुथजो यमन पन्ने दरबार कबूल रबा गरीबन मोहब्बत करियो से पद दिलन मज रबा अस तो गरीबन मोहब्बत दिलस अंदर रबा अस बनयो ज़कात दिन वालो मज न कि ज़कात रटन वालो मज और यम फुकारा मसाकिन ज तिहुन मोहब्बत करियो सारिन दिलन मज पद आमीन या रब्बल आलमीन हाथ रबी सुबे मस्जिद शरीफ खतर रबा यमी रुति गर्ज खतर सूजन तत खर शामिल हाल आमीन या रब्बल आलमीन इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून फ़ज़्कुरुल्लाहल अज़ीमल जलील यज़्कुरुकुम वश्कुरू अला आलाइहि व निअमिहि यज़िदकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन मा क़ुल्तु सहीहन फ़मिनल्लाह व मा अख़्तअतु فمني ومن الشيطان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.